Ni sampul pinakatalin na wakanta na sema chuma na dengan penting mereka. Sampul katalin by may tapa nan dengan penting. Bito koni ni Baker's Fresh Breakfast crackers. Saka wo chuma le berta mata kata ko bisa nang go. Nindo na drugs. Somebody ngo taka satunga na nonto penua. Iyo rasa waktu katu kena na kopen se ir nangone go rasa pa yang taka chuma na locally known na flip flop. Oi, flip-flop. Iya. Gue bang teki no. Wah, lindi. Kona suki nga ko kanya wa bu Na suki nga ko kan singo iya. Au sana sangan itu kono bi ko kenya daka. Bang teki chuki nan dona hot stuff. O teki na suki. Oi. Na kenya daka rata ka chicken nang ngono ko sabang tumbul sana. Hot stuff la ramunga se. Iya naram sana. Naram bo teki na suki. Bang taka chicken nang ngono kenya ngali review wakim bakana kango. Kole baka bulu chiku me adana chicken na kopen. Sera baka toka chuka na adana na ngono ko weekend dai vici. Me adana na flip flop. Ko e baka matinteki ko sana. Sandila, santuna kan non rakauta kake mai. Balata yo ni rata ko na suki ko sini baka tambuye. Ndarida ke baka ngayu ko embagi tini kawalu la ko take. E ko sara ni kana tabako ana la we vici. Ke baka ndo na ngone kana tabako chiko lele no embagi bula. Mana tini kawalu ai tambu baka lawa. Dono bina. Ina ga rata tala na suki na ngono ko. Iku ni buli nga na suki ndo nga na stosa bola ka ngabi ko. Iya. So tala nga na pipale na ngono ko sara bol teki tuki na suki. Era baka nga taka chiko na ngone na kago. Na ram wataki na suki. Da bosti ko bayar nang ono kenta na tumbu-tumbu. Na nangkara unir tal nga babina kami na law-law era baka muria. Era rotalin na waka na matanggali baongo. Ke baka na siningkara unir. Na itu tu bikenda na bitoka ni buli mai enak kabi. Bisa kau isa chicken baka libro bisa ni rata kamu sa chicken na kata ko era na tampangoni. Tampangoni sara ko rata kamu chicken na sambuli tiko na winga ngari bibak matintek ngo. Saya tana tiko na kopen ser baka to ka chicken na na era na ngone na ngono wi bichi me na flip flop. Ke baka ko na rongo tan ro bunong ni ko teki chicken flip flop ya ko sar nga. Iya baka rera baka sar. Ure de chicken kenai tampa usasa ngani betu kuna na ken na eda kata me mix taki. Merah ni na baka matintiki. Bata kaya baka ono tukuna ningo, so sarang bikam ni na wanra chukumengo. Ana ba ina kata mele baka murmuri ya. Merah ni na ato kina sona matini. Ko ningo no turu kina bango baka o matini sala O matini baka ngo so Kumbedasar. O baka ngo ba nga taka chukun total na matanggali drugs me pata kana methamphetamine kina sotali. Yo tukuni no Congo e bebe koko tale mana marijuana. Asa bondom bulsar nga ya na chukuna kopen. Sena na ko satu kono chukuni ara pa to ka chukuni ra ngone go ra ko ta chukumi na flip flop. Asa mo bondong lusana. To undam bitu nga na italan no ato satan latak saut ko na italan ni batu. Kono pa kaya mong gay tara sanay kena batu. Ngondo ni italan boleh ta kewa baru tu mo mori. Na tabalenda to ngo mori ono ba tu bambur tu be mori na mbongi ni kuwa. Ngona na kelas na nguna nda do vital no kenda. Excuse me. Nangore na Squeeze me. Nangon do bitalo kino kena. Dauti ko eso ni ndau mateni matar sa do bahan to bulu sana non reba karo ni matin. Gori Tu man tu ngomong kaila. Wia kombang indo komba. E baka me batu no ne baka baka kenda nda sandu kinda matu. Kenda na squad. Esa sindo wia kambit ko yoko ando wia kambit kenda mai. Ngoneng ko baka mindo ba ter tu baka me jatu no to yasa. Oi nunu gori. Senga. Oi. Na tu bango me no to yasa sa bitalo tu kina turango. Dorangona gora darubu er sama italo eranguna bongi manindo abira na leveningun etara nangonengo etara ikoya o tia manir sama bitalo iyo omori na lo mani bale tu bang gue bale turun balabu na footpath bang gue era bitalo tukin na labuis ora na tingkal diwa rosanga bulu ngonengo baka misabole kato ne tulu sanga bulu kona ngono ka tariko nangonengo sama-sama tu kone sabe ya aro de bitalo wi Atama teh asasi sani bina kaya to nang ngoni sa bia lebuntin. Itu ngapa ko gitu nguntu kini sala sa rombai ro. E fudu ko. Sartung gay sa dal bitalo sa ko sini kina matay sa do ta ka boso ma. Misal lu bodo ma. Ni ko bisan ta ka mantabi ko na kami ta santa ka bakit sa lalang. Wala tibi ko ndame. Sa batu ni kina bitalo yo umuri sa tu. Udur sa mo ko. Ori. Ada bucarnya ada ikora ada ka manay tongo. Kabibag. Asim bersa sa ropate na dai ngonengo. Asim bersa ropa. Sa ori ya. Singo pa timba di tua ta kamana veju. Sama ko sa uju. Kami sa ambisa ni komanda nga sing mandang libuletin namun. Ngong gili na kamta nang chukuma tanga gero mo ta ka chukuna bifa. Ngong dagay ngun tali mo ngun ta sakwa asim bersa ko sa ambo biya ba tera to robate.
Gua mana orang mulai dilihat nang konto apa tuh? Oh iya, ini berapa kali kita dari tuh? Enggak sini berok lah. Mau biar pacar tuh rawat eh. Gua mana orang mulai dilihat nang konto apa? Kila na sonangon na ngono ko kila ni tanto na to manata na masal bes. Iyo. Masal bes sonangon tanto reta ko na tamban ra. Iyo. Do tatu tu kila na korni buli korro buli mekina. Iyo, isa. QBS, RKS ndara tanga ko XRKS ko, XQBS ko. Ya do na ichiku ko rangon itu ke ngai maliwere tu do ngon India. Iya. Ui, Ya, kono ngon India ko sangai tatu tu bangko itamba na ruang na tullo mate di polo na RTR. ui arti ah. Resetting ani bang ko ines to sarang badi kumuntu ke la boys raba masal bestu ratal no tu rakabur tu mani ngol sare no rakes ne dino ngone ko rakes kono no ngol ngani le malwe resartu na sto renga bang ko rakes re sar don na ngone brother ko anggo arkes ko buli mai arkes ratu kanda boleu iya anggo na boy buli mai QBS QBS good school na. Pasarang apa kali lah, nggak semen tu nongon yang gere tanah tambai rekes. Ni tatu itu kita tul nama tadi polong nara tara. RTR. Nggak. Aku na first time kau gere tanah school go rekes. Kau na school me bengo, kau sabuli. Saya ngai anggo na kau nggak pernah kata kau me rekes ta danger man. Tu no gere tango. Go, balang-balang go, Rakes the Danger Man. Oh, Rakes the Danger Man. Beka sa boss apa kabiti mo sa tugon go, Rakes at mata re. Dapat sa bola na taman ge, Rakes. Ang sa bola go, Rakes the Danger Man. Beka boss kito kay bici. Beka boss kay bici go, Rakes the Danger Man go, Rakes at mata re. Na boleh uturang kira marama sa na ba kaya nan dito kamu tengo ne kan nakadikonta po ko pinakatalo mga lebo. Wakan dua and bito ko ni pinaka ni biskete kan pinaka na Baker's Fresh breakfast crackers. Kono mo nito kani Mike Randua. Semua turang tani. Hindi misi kakaya. Ni mo te ke nama katala nan dito kamu tengo and kabi ni mataka ni Samode.